Huge breaking news. August 1st, 2025. Full-scale attack. Splao forces seize major Sspdf base in Equatoria. Juba, South Sudan. In a dramatic escalation of tensions within South Sudan, forces loyal to the Sudan People's Liberation Army in opposition, Splao, have launched a large-scale military assault, successfully capturing a strategic Sspdf base in the Equatoria region, igniting fears of a return to full-scale war. The attack reportedly occurred in the early hours of Thursday near Morobo County, Central Equatoria State, a flashpoint for ongoing friction between opposition and government forces. Splao troops, heavily armed and well-coordinated, stormed the South Sudan People's Defense Forces, Sspdf, position in what is being described by military insiders as the biggest Splao offensive since the signing of the 2018 revitalized peace agreement. Confirmed details so far. Splao forces now in full control of the military base. Dozens of Sspdf soldiers killed, wounded, or captured. According to unverified reports, the base reportedly contained weapon stockpiles, communication gear, and served as a logistics hub for Sspdf operations in the region. Civilians in surrounding villages have fled in fear as fighting spilled into nearby areas. Splao statement. A senior Splao military commander told independent media, "We did not start this war. Sspdf has been provoking us, attacking our positions, and violating the ceasefire. This operation is defensive and meant to protect our people." He added that Splao will not withdraw unless international guarantors intervene and ensure the ceasefire is respected. Sspdf response. The South Sudanese military is yet to issue an official statement, but military sources confirmed the loss and described the attack as a betrayal of peace, warning that a counteroffensive is being prepared. Regional and international alarm. The incident has triggered emergency meetings among IGAD, SAM, and African Union officials. A source inside the peace monitoring body said, "This is the most dangerous violation of the peace agreement to date. If not contained, it could unravel the entire peace process." The UN mission in South Sudan, UNMISS, is reportedly assessing the situation and may deploy peacekeepers to prevent further escalation. National impact. This takeover signals a potential collapse of military discipline and trust within the fragile transitional government. Political analysts warn it could derail upcoming elections and plunge the country into another prolonged civil war. The government of President Salva Kiir and opposition leader Dr. Riek Machar have been under pressure to fully implement security arrangements. But delays, defections, and lack of trust continue to undermine the peace roadmap. This is a developing story. More details will follow as confirmation from official sources and eyewitness accounts come in. Stay tuned. Mala midilian kadel aichilara tedalon katadun kelkane aichine ban ke yentama kalakte tot tegone de yentegaliantin alaro de kalaro tije kon kalep ko ga parlon ko go kona de kaban godian duno kan kamalban an wala ka chan kan ka paiwadak ron kin dangaro de jadaro de tit acha jo jano ichilar ro chiga pen gona kien ke chiga gona kien Duno kan kono re lar the kono banaling agone go bne diana paiban bne ke chil khata loin midit ayene diala pairo mat ke jan bona me ke shanalame hande ne je kono bia kamal achila da te delon ka bandun ke kamana dun karo ke jan bon lar na me ka kuja mi jira me kero manwan ke chi video me chije ke chi video no ko shekejek agore jano bi channel ke video shikuita bijamo ke like ke bijamo ke sam kakor komisi elak agora di nyok manuku DJ share kakor komisi video ma share gore jano di channel poinde DJ subscribe ke di romat ke jan bondar na mako anelaro bune nguno DJ kulaje kapet ade nei jogo no yene di ala butong ge ke jan channel ma no channel ma a channel misilat ka bar adan a channel ka kwilare lana kamalare ka tongare kana tok kawaine Makui loda, I didn't loda no more, I did loda than Linnea. Tom Nane Lara, I jump, Katonore, Kanato Kawaina. Kakuya Mijaramutung Bandene, Kyoko Berkamal.
Ka mo video mo moja ka like ko ba kulinyo dano no ko melet madana lenea. Ka kuja mo ayan go ne de ne lare ke nyam ke de ne ling. Kan kon hore lara kon. Gwa long au kore lara kon lara bundling atama kalata to chigilata one. Kachanga kel ka pa wadak lo ne change pan. Chajaja no chikume ke dich aswele maiwo. Menta ping kwarni Dr. F mai taten zulgon ngai kona kwarni Dr. F mai charan tama ka jan gwaga vai kona killing yelar tini jan poinde te duliana and duliana mateten cha kwa katen kona raja kanaga ke telefon ka computer cha ka kan kaja ajan telecommunication ka win mondo den ka cha gor no bineta kon biko kude namo alan mijalana ka gwa mi chaka pa ngwan ke pa dich cha kwa ga dialan kon na raja ganaga ke kero makanete kola ka wi mondo den a cha ka kan ke je ko cha gor no petaram raiken na mo mi che to ga jan gwa tai chwa anta ma doctor ma char a te dunia na ke cha yare dwara cha gor no te gwa boten ke cha gor no te ram bijabir na mo a jana to ka kwa na doctor ma char ten durgon a jaram la kwa ndit ke aswelem ayo Duno kachem changan wala nama cha jojo no chi aspele mayo a chike gwat mi la chikono gwaden ka gwa chua gwa mi se paide jo jok cha kan ka ke ku ma South Sudan ke de South Sudan and chale Sspdf and South Sudan people depend force a cha gwa de ni ayo mi chike de ni ayo kon chiang tin ke chiri yetin a chikana bon kan ka kor koru te kon ai chitok kana ka paide ka ku ban ka paide pa bakel Chikan gwa tu mo chikan akan kai Australia mai wo ka gwa mi shawo ka korpan da tijob dia. Duno ga changa kelpan ka pai badak a chidenya ai wo chika gwa dia no mo chikan nya ka kan chika de South Sudan jale South Sudan people depend force chikan nya ba juajan gwa mo a katan dong chigrom ka ja chaila don hote ko tuman long ti chi dia ram gwa mo chata ne tuman chi ti yeke an batare koromo ka chi dene nin ayo a chiga wama chika na nyaw kana na kai leude wadan to kormatin Equatoria ki Western Equatoria ka ye jan gwada dane chi korma cha to tano re win mishala ya waya ajan weja mo ajan weja dane chi korma cha romtin ka kor ke jajano chi dene ayo chiga wada mo chika na kan Antamu bo dene South Sudan ke Sspdf ke jojano they which ka jo keji ke jojano chigi nitin ka ko nin dang ro to chiwi chigi nin ka kuma ke de Uganda minchali UPDF a chigi nitin an re kuro mo bo ke jojano chata ka bot ki dene Sspdf a chane ti chok di chaw nyam chaga nakaka re kuro mo ka bodar ne mi che talk ka ko nin dang ro te chua antama an kuma South Sudan che te chung karlong ko chi mal chatel ko an ramon dano hu le lob nuon ai charam mi chero lo kan tam yin keja ka de Uganda man ko le lob wan antam me ja kur chi de na ki antun kon ko wala de ni kalaga ai chi ka ban kor antama ka bodo dun South Sudan nin ka kuma South Sudan ka bodor ka kwimon na mo amatwa tama ka deni kena je wai rai South Sudan te chao no nganem ko bika kuma South Sudan bekana bulak dor buma an kuma South Sudan tama che tada che bajalong ke che kwar chi gata kata mu bajalong ga jangwa rai kon ke jama kama do dien de yen ling bon tama nyok che kona ngai ka pai gwa mi se pai dej che deni White Army ke de jambor chigalar murai jamano kon kane ladan tunetin kane pal te ka wada milim ne no bne lada bne to beja ka te ka kwa ka bot lim ne kano michigoban bne lada nano de ne lat ke kuma ke Sspdf kana ne dial ni sejur ka big binyen ke noare ke halu noare bne lada mo bne to ka ke no de ne ke ye gwan ko te yekan ka kan ka gwada cewa na mo amatwa gantama ci dene White Army chigalat misherga na mo shekana nyago mutu kana tamu bo
Agwana kiana chiku tega tena no nyot kana o bike lad misha namo bikana lad ke gwan mishek. Namo che ten chinenten wan keje charna tega jani al no tama raiwine dial cheke jana aperna dan dang tuak mapten ke kinware che charkian cheke jani al tama ko kikan mo betwa kamana. De chai go che nyota no chigaru kurala kantama aka cha jam gwan dan bikala den bikana tokaja. Che chop nawa che kana lara jam ka te jo jabano te ke bidian tot te je kan ka kwen re jam mano de nen ka kwila dana che kana ke lab dana bikana tok namo hakan la tango ne bne ke tembia yendi ko dial chine la lar ka wa mi no kon chine goro no bne ban ka ye ka laptop ti jo no chi ka bia lar ta tok gona no bne ban ka ye ka laptop jo no ka lar ta tok. Nei kona bo ka kanin dang ro te chewa ke chan ke le chewa te ka moro bo te ka char mla torbela jel ke yawo kan ke Uganda antara mo cha torbil cha ya wangtin torbela mo cha gere cha janak kai cha je jo no cha lar kari fodo no cha engineer ran Kenya jan chaban ka so Sudan te ka lar ka tila da ten ko jana engineer donc ke contrang ke te jek te lada reirol so Sudan engineer amadong te re torbiel mo laramulo rewe ke Kenya gatan dong cha torbiel cha mbui ke ya ke cha pat ke ya ejimai ne to paika cha la no cha engineer mo kana ger kel cha kana ka torbiel njala ke cha wang ke leo cha dap changat Namo amisara lat ka te ke chi jan karada te ka tumal long ke lat and je joga nama akan to topa kien ka te ku sa Sudan ke ku ma sa Sudan ka te badel ka chin raje charlat ka kor joga mishawa chatata no cha sa Sudan cha mo ka condition dangro ano ba mengo ba chiro we ka dual Africa ke Africa Union ke ba mengo be doctor me char ka nene ka tunkona chaga yen kel baka jaka lor dul yen ka na mom arain metaping inde be kuma sa Sudan tamano dera loit dera un dia we jan ho chi dot ni chankel ke 0 day jan chi dot tama ka kor ga ka me cha gar kuma sa Sudan anamo amilip kon be jabo ko tam te ka mu bu kon len ka kwide akanin ta betana titi ka tilat ko rodi na radio ko na me radio ko na mo bachi kuma sa Sudan te warga ke ya gar ku merka manwo de sankine ten tala de wuda misale bolmel ande ka wich ka condition ko lar kenano minoge no de yan condition sanction to kon te ja wuda misale bolmel den ka wich adone no kan wade yene de ala kondon kuyen ge de fort aden ke jabo we da chan chige je we da taret chakulo goro ka waye no makukan la la no de neti chan chige je we den criminality chiti jak chicken galat de kan no we den a we den chicken ja ko badam ping site ke ba wa gen mi ya ka yeker malar kana mon wo sanction ni ton kon inshallah de wuda mishala bol mel aka bine tung dial lo kone kwa de fort bine ka jaka ba we da ka so Sudan bine ka welcome di wini dial lo kwa de fort bine ka jaka ba we da cha kula joko no we dun cha jan wa jen no ya ka jekan jan cha men no ba jek ba ko ya we dun kon tama aman lat kuman markaman lada jano ne dialin ci duer ci dit ci kan galat re we kamar kama ke USA ane tokan dial baran ma jaga we den ne beten charong no baran nang win mi cha we den ko den ramu a criminal mun lati jagalong ajan kuku mar kama kuku la wot ke jama cha goro no bata we de kane to mi cha ga no ga so Sudan bi so Sudan ba ka bana ko ma de ke baka nyo baka longa nyuri de ka kan ka la jang ne te chi kok chi ga te jang ne kan de long che kan la ka ku mo markam ajan che ku markam cha ka lo ka jamo goro baka lo yini kien
Kukuma South Sudan la no ko di ewo bane to baga jaga bwede biga panta wede. No ka jadi ke kiram ke. Namo amata pinya tama ka chukumu markam che lu jano. Tega te bare mukaten in sero ba winning wa gyode tega sanction te gidin zu bare muka jode en wun mishala bol mel muluno chika wargak South Sudan en tagwar kai chika na loy pink kai chika na kandon. Kan request mo kan nok chika na rejak. Ke pull boys. Namo amatuok antama kakuma South Sudan chabai ka kelong. Ko tin butuok antama ka ninta wuna atana ki juago bunatana. Ambi ka tu bajalo. Dene yel limyen diang ko dialo no miji ramut tekel kan ene won gore jano bicha nalama bijai chiege ko tega lap to golung to buban kokon. Akajan dioga ukon tenana. Lada toicha goro no di pak ay chikalin. Goro no betegaliamten ko kan kalap to golung ko kidan. Ko kida mo lene yata loy long katadun kel kane rey lar to kon kam ne kaya. Kana bandu ni siang ko bia lar je bia kaling. Sapwada mo ay sapwan mudi long ay chue paro jawo bibi de bijalak. Ke biya mo yatin no minyo no naweja an malatka. Kela de lene no weja agoro bibi de bija muy kayat akam bija nyo akamanu kuta ko kien ke kagulo no bija share kanu bi subscribe mi jira mukan subscribe no wan atwa wana ban ka channel lama antamo gone yo bne nyo kiji entertot ki ayo kata danki kori charo de lat kija agoro take bidi entertot along ke ba wika watot we laro kon bi kulichong tai kel kane.
ترى ودوك في ملكال. شايلين بتاير اللي ملكان. كلم كلام ده. كلم بتانجين جان. قولوا أنا يعني رينك كده. أنا جاوب سايمون بولجول. هو أدم جوا. بوك ما له بو جتاير اللي ملكان. وكدام ولا راندوم تاران ده دام سكولي. لا دوكي بو بanya ملكان ليه agak lasul. Lepas ayat magai medan. Bu ya tinggal. Korek tabiar. Korek kanin be seminum run kenin ga dine lew lim se lew zer editin ko ke jama lew da ko la ko to la ko tinga ken ma bel ko tingo go kwal ko ya ilong tiong ni no ram tiong wan se la ken secretary Niro County Jungle State. Okay. Ita wada taka sa kweza lakap. Wada bisa kweza maze ta bisa melak. Jamu to kajang? Ai wada mere ane ya lagapat tibe to mere aware odu ele kia ko me ala ja biyo pe garan den. Wa me le nya juga ka chen juan baro mudum tanile. Le malakal babene le ya babene le bija ba bi am malakal. Jaro be bot le pe galajol. Mirana onda le que miran dia ya mira onda bigo din ko to que miran piro din a to ba din bigo din o tinga dunya lo ko nya dane num chiak rorwa kale nya le ko ni be ya onda pa din ja be ta pala sa am ko doktor na ro tinya ya ko nya le ja kan ja ko yo bigo kana abaka doktor ren tinya be mel pa ستاشر ولا 16 16 16 years. Okay. كلمنا توري. توري قبل لا. نبي ماتينا توجوبا. اسمك أول قول اسمك عمر بتاعك. أبدا وانا تبانيا وانا لوشيا نبي توجوبا ما دي مالكان يارنا mana alakan di ma alakan orang jada dah ay ne jana hora bebe nanyo bebe ma lo lokna jokone ma lo tunen ni ange dawa chawa nga jone nga jone to mono meta wo nga jone to mono meta wo lakana wori ne ni ne so ngana amanya na ngeda obe bwana zengena pala de la ke pa ni ay Okay, pala. ber ono ma to juba ono ma go juba serkat ono ko laari melekan ya ko la ka be medan bonga daro nga dire mare la ma ro to ya daro wo ti ono on ya nga dire mare wana parang weno ono ne ko sum ay ono germano jole lang wana ya sera wana langen kuno daro on nga dire mare ya ani nyanga umole oyen Isa bedak. Tidak umole oyen aso wana Umur bedak. Runa apara bengana. Okay. Kau bedak. Ananya lapan ananya pere. Wilayah Isa Equatoria. Wilayah Torit. Isa Equatoria. Thank you. Dan jodoh ke run kuti run pakai wal pakai. Sekarang balik. Kau keju. Akan nunggu makan. Kari kejar. Akan nunggu ini olah sejen. Nunggu sejen nang cari ke gar. Donan cari gar. Galasya. Wah ini wana beri bos bayang jong ya tahu sih biena sih war. Lu bunuh sih lu bunuh. Gua aja. Ya aja. Wah ini ya rokok lu kayu siapa ya kan ngar. Oh benar pikir gua mau kalian gua kalian aja. Wah. Rumah. Oli bakal kayu.
Taruna walu bakar. Jangan mati. Dalam Wali. malam Wali mati. si jin dol wala William Urbura. dol boleh Mayom county Kau yang kan. okay Jadi jalan ngelih, wari alur mai rogai. Nguruk pana. Tapi tu. Ay gua mencoba aku medan tak jura dulu orang ini sina poliba. Saya so nyur. Anda nyuri zal gaza tu guru de ne go gul ke juba. Ke ba mi ben na yi ben do. Ay me ane ke ba ne nang dor jalan malakal. Ini te nin madak ke sijin. Kemenan jalan juba sijin jamu. Ne dan dia julujin sijin mo. Gui gum jalan le ga ne raw. Ya boy. Me ane nang malakal kur geran ke tayar ku jalan kuje. Kur gaji moy ne ji moy zafi bai kawar anang kan yal ne kabu ne war ga gaye ke yo gu kan yal Ena tayo ini juga nanti korek macam kita salah satu kita prepare kita umur jadi sebagai salam kita macam zaman masyarakat naya mana kita masyarakat mana ini dulu dulu yang zaman itu yang seperti naya zaman mai akan share with us. Ini mau yang tak kami, yang awal musuh dah ada iwasa, ini. Ini aku kalau mana aja terkait. Wadah le kul nak bidaya, kul sektor ada kan lepas. Maaf tu dulu. Dulu jah. Dan ini arti dan ini baru guna sakit. Ini hukum. Aku masih berfikir kerana memang sakit. Aku dia. Kita perlu kumasa masa buku. Jual mai sesukan. Jual tar pamer sebab. Dia suruh. Dulu masalah dia masalah dulu. Mak dulu masalah dulu. Asal itu masalah dah bodoh. Kenik. Juga dah kadang dia kemudian nak. Dia awal nak bukan masalah mak. Mas dulu tu. Warap pun masalah. Betul betul barau. Di sini tu, semuanya berapa syarat? Ini berpanjang betul betul bertayar. Kalau hukum musuh dan tu dia tu kami. Hukum lain ada cakap lain subhanallah. Lain ada berapa? Nasaya berapa? Lain ada reform. Hukum lain tu berapa betul? Nak jadi dia macam begitu tu bayar tahu. Tiara tu tahu. Kalau saya tu hukum, dan mulu begitu. Mungkin ini ada tinggal kadang. Security the lab is my utility. And the Kerala complete to me. And the sugar better. How the bazaar? How good is it to be going to the start to know what's coming? How the bazaar? The dog know it, they are never done. They are not the dog that told you. They are hopeful. They are sah, they are gill and Abuba. They are gill and everything is done. This will do so. Mafi the Kawi, Mafi the Rawi, Mafi the Kawi, Mafi the Boza, Mafi the That's cool as well. Right? That's a lot of very good feeling. That's cool as well. Not the Amolo. Yani, you come to Hajj without. There is no situation. I feel that I am good. There is Islam. It's not a vacation. Zambia's career. Bialino. Zol have gauge the Kutu Fiza. Madavita Bitegi, it is all Umar of Tarsan. Tamantasha Sena. Bitegi do Kuran attack said, Ism attack. Anna Fulana, and there are Kujish. Beni attack. Yes, Mother Munich Vare. Don't be she when you come in the Suki Vareda. Bukunjes, they might be Sikuma Vare. It name of Kuma Shakalino to the Muslim Negas. Lo Shakato, we give the world, but do Nazareth and the Malbook before you be. No matter what getting. Mafu Mukhtar ma shuluku corona. Itu lama dah muskil.
ساكتوا هناك بدخلوا كراسة بوليس بيحكمه لكن هسه بيجنوا ما في يا كده بقول لكم انه كذا يمشي ما اللي ساكت ما تعمل مشاكل اقرا بس اقرا حتى ما ينوت بكره جنوب السودان ده بدك تخدمه جنوب السودان ده دبل بتاعكم ما في اجنبي بيجي برا هذا حكومه كيف جايبه اجانب بس يسرقوا بلد عملوا كربشن انهم تبطل شهر الناس ما صرف ده بلد ده سبب الناس انه قال يا اخي يكون في سلاح في بلد ده اول اسفل ما يبقى قاعد نادي فوق ما بزول يمسكوه ساكت يمسكوه ده لما ده مشكله بيحكموه ما بيمسكوه ساكت يا كده ده من هنا خليك مرتاح ده وصل بلد ذاك ده وصل اهلك ما بزول بيلقاك ما في حاجه بيلقاك تجيب اهلك بالسلام ترجع وكده تبارك من هنا ولا دول ده قاعدين بقعد ده بيت ده ما نقول له امشي بتعيش مع ناس هنا شوف لك بيت بتقعد فوق تاكل زي ما انتوا قاعد تاكل وتشرب وبتنوم ما في حاجه بتاعنا بلقاكم شكل ما تخافوا كله ايوه بيبا ايوه بيبا اي نحن ما نقول لكم تجوا ايوه انا ما نقول لكم تجوا سوغان ما نقول لكم تجوا ايوه لكن تجوا يلا جنوب السودان انا لو هذا تجوا يلا جنوب السودان بتجي تقدم بعدين جنوب السودان كبير ايوه ده بارتي ده مومنت بارتي وده الجنوب يكون كويس ده الهدف اللي نحن دايرينه ما شارينه هسه جيتوا هنا بتاخذوا جيش ما بتكوشوا جيش ثم جيش بتاعنا انتوا يلا مدرسه بيفكوكم بترجع للبيوت بتاعكم ابوك وامك دايره زي زول هسه نفرين كبار